Leomord kan ti ve thunga Leomord ta chuan bounty hunter hi tok mai a tin killing spree po tha thova kha chu kan thu nia poni se agility kan pe a invasion le bounty hunter emo killing spree kha kan du dan ani mai Leo hian sprint po mila flicker te po tha petrify te po thadda te po om thawa I tin aegis te po tha thova eng poni se I kan du dan hai nang lo theya kha chu poni se sprint kan la nge Leomord hi a passive a chuanin kan bul hnai enemy 30% aya annunna angeni annunna 30% vel le ka om chuan Leomord hian critical damage ani chu eting a thok an lokang hei kan attack longa vai khat attack hu 284 ni ta ni mase abulami hi sorry si in damage nei dewa anun nakati tlem sakta ni anun nakati tlem sakta wangin Leomord hianin critical damage nei don ta cheni who 511 duna te pokhan ni ta ni vai khat sa kha who 511 ta chak ni 284 atangin 511 a damage nei sang ani chu wang chuan Leomord bula hianin kan the tur chu I team fight line lo ni ta ila I kan team zinga annunna 30% vel lek nei anom chuan in saseng tur ti chi ni Leomord anom chuan achan chu Leomord hi anti chak mai ni team fight ta chuan mo chumi wang chuanin I crit damage apek meo wangin Leomord hi enge ni team fight lai chuanin nun na tlem nu to ka Leomord bula om chi lo ama hi kan ti chak ani le kha passive ve ni Leomord chu ti chuanin first skill kan up masa beranga first skill atagin kan sai fiar na first skill chu hey kan muang khon AOE ne ya tin khu AOE khu damage ne ya a lot the ya I lot dei pa ole achaka a khoi na ni khu vai khat lot ni ta mase lot full lo chuan kha khani ta ni chuman chun I lot rei po le Leomord chu khoi hi ana don ani amaro chu hemi a lot lai hian engemoni non ti boita se CC in emoron ti boita se directly na kap don ani eng pon anon ti boi chuan I chuan in kha first skill ani a first skill hian pakhat item a khoi theya pakhat item a khoi thei ni first skill hian in so khoi phei duai meni ti chuan second skill hi chu dash ani ta tuna hian ulti tel lo zong kan sei fiar ngot ani heo ulti huna khanin first skill le second skill hi danglam dei ta second skill chu hei din ta dash thu yang reng khop maya hei hianin bangpo dash lang thaya I escape nan po try ani dash lang vek thaya ti chuanin hei hian AOE damage nei ve boka a dash phei pa hianin pakhat item pod a khoi ve thei ni kha khoi phei vek thei ni first skill nen hian thoda ni nang de ole ngani ti chuanin ultimate chu kan thianga ultimate chu asakor chunga chuang maya kan shevek thawa hemi asakor ko chu hi aron tlan lam hian damage nei tani AOE damage vek ani hei tuna hian in sorry damage bot taka da lang sar don lo tu pakhat item polom se akal kong om to pot ka chu aron nok hleka na lo tein chumi pialama chuanin damage nei bok ta ni asakor hian ku khani ta ni ultimate chu chuan iri thelang che in tlan pa in asat thei to hei tin hemi a ultimate man la hian a basic attack te hi in hands ve ni chuanin a ulti la ya first skill le second skill kan sai fiang ulti la hian a first skill chu second skill hian in a dash phei thawa mase pong po dash phei ni to lovin a shoot phei to ni hei enemy hi shoot ani hei CC ve kan hengi kha a second skill ina a thoda ni ta ni ti chuan a first skill thodan kan en ve leang
first skill chuan hei khu lungaron da aron siam na stomp kan ti mai hian damage nei na em ani thami te pani ka skill thodan chu ni ta ni ti chuan a sakor tlan lai hi a miss pal ve the ni Leomord chu azo nei lo din lo chu sakor kha tlan tlang dei don ani chulai chu enge ni team fight a po khan i sakor ngai to lek lo khan in yal ti ver ngot mai the kha lo amani chuan kan sayang kan hetia sakor chunga omla hian eng lo theya he hi remove bot lokida sakoron tlan hi miss thei tlat mai ni khu azo nei lo din lo chuan a tlan chan dei don je ni ka kha a skill so chun ta ni ti chuan tuna hianin a build ka sayang a build dana chuan martis te ho kan build ang thon ne maro chu danglam deuh na bik chu martis te ai chuan critical chance nei ve wangin crit anga build te po hi a thei dan om ta ni maro chu ka safe yang movement na langa vamp atan ei kalang martis na build dai nang reng ani endless bell kala le a ti chuan defense a ei kala le a attack a hei poi lak theya emo hei po itu zok blade of heptasis emo blade of despair ila thei i gold nei dana zirin mo ti chuan berserker fury pack hi amil ta ni Leomord chuan pe mai la poi talwa amara chu kan du lo pon defense te po pack le dei thei ti chuan in tuna hianin normal bot a damage full damage kan en sinang level 15 na a full damage kan en mai sin don ya anna ve khop ani enemy an englo to phei chuan in a damage a sang em ani an nun na tleng to phei chuan mo Leomord ti tin ultimate laya a damage na em boka etihan sa ve ti mo tuna 1676 ani avoi khat sa hi ti chuan in ultimate hi enemy tlan chia an ugan te po tha thui em a helai vela hen in recall ta se thi trap in heti alti khian isakor kenaron shoot hlum thak thei ve ni ti chuan in hei hi team fight line atangkaya taret lama mi han nor lu na te atangkaya first skill hi mi slow down box ya tha em ani ti chuan in kan thei hil lo tur box tu tam tak chuan kan thei hil thina heti a sakor kan ti don hianin enemy lam hoi zong in ti ram tha a sakoron tlan phe hi mo chumi piala ma zong kan thei hil thin chu a second skill kan manga first skill kan man lai hian sa tel na chang hi kan thin lawa a sa hi na em ani khati la a basic attack hi ana em ani chuwang chuanin skill sa khat tokin kan manga first skill le second skill kan man pia kara khanin basic kha kan man ram tha ta ni tuna hianin a full build to angani ta ni chuwang chuanin no cd ko off lo thunganga maro chungro alti hian nung le phot te se no cd ko fanga a alti voi khata hian voin zange a skill sa man mana voin na ka sa man kan en sin don ani first skilling ko luta second skills ko as cool down ko nula 2 second lek ani 2 second 1 second lek ani aman non zin theya akar laka khan sa kha thei hi lo tai lamo ti chuanin enge ni enge ama hian damage extra ni than tur ta khan tin I bloodlust x kalak sana kha shed lo takin first skill na avem dan ka khania second skill na avem dan ka khani le dewa tambak lawa ang poni se alti ero chon avem na sa em ni shoot pheya alti khu mi sa pe lama khonin avem tha em ani Leomord thi tin first skill le a second skill kalo soi thei hil dona first skill le second skill combine theya isa ilot zo don a thlen don nei te hen second skill na bag lu dei thei ani khati khana bag lu thei dei thei ni kha damage nei thosin nang mai escape thei ni anon pal thei chemo tin amazon pa ti thei thawa ka hei panghal thei thawa ni
ti khan damage nei tho si in nang ma hai tlan che man thei thin ani heng lai rong kal tur te po ti khan tlan chiat man thei ani chu kang zong kha liamor chu nia a passive kha thei hin loila team fight line enemy zinga nunna 30% belek nei om chuan i crit damage idi la wangin iden em ani chu wang chuan le enemy liamor an omin kan teammate te zinga nunna tlem fal an omai mo keima ni kan nunna atlem fal chuan team fight a khan lu lo him ve thin ani chang chon chan chu liamor tan choni tlata wangin khalai kha hei hi a skill si sprint nen te han mang taila tangkai em ani ultimate lai a sprint nen han man kop te mo ka zong kha liamor big a choni se fia tura te ponga